Slaviju osnovni su pokretači srpskih Spartanaca. Treninzi traju po 2 sata. Osnovna ideja je da zajedno treniramo, da širimo to što znamo, da budemo spremni na sve što nas može sačekati u životu, da nam budemo jaki i da uživamo ono što radimo. Trening, razume se, počinje zagrevanjem i razgibavanjem. Njihovi poligoni za vežbanje su ulice, parkovi, krovovi, garaže. Ulični trening, street workout ili kalistetika, sport je u kome se treniraju snaga, izdržljivost i eksplozivnost. Težina sopstvenog tela služi kao opterećenje. Vežbe se radi na šipkama i prečkama, na svemu što bi moglo da zameni vratilo, razvoj, karike, viseće merdevine i na bilo kojoj podlozi. Početnici u ovom sportu uglavnom se orijentišu na osnovne vežbe, kao što su sklekovi, propadanja i zgibovi. Oni koji krenu na početku, oni se nama samo uglavnom jave, krenu sa osnovnim vežbama, da mogu da postignu barem neku žilavost, neku snagu, da barem nešto mogu da urade. I to je to, dalje krenu trening, da savjetujemo ih šta je dobro za njih, šta je loše, gde greše, gde ne greše, koliko su napredovali, što se tiče ishrane, samo da ne jedu masti, da kontrolišemo granicu proteina i svega toga osnovnog, da ne bi došlo do gojenja umesto mršavljenja. Kako vremenom napredujete u snazi, trening se obogaćuje novim, sve složenijim vežbama koje uključuju svaki deo tela. Viši stadijum kalistetike podrazumevaju vežbe koje zahtevaju vrlo visok nivo snage i kontrole. Na spravama se izvode različite egzibicije. Apsolutni zgib 360 stepeni. Jednoručni apsolutni ruski zgib. Apsolutni zgib sa tapšanjem. Apsolutni zgib sa skokom na šipku ili preko nje. Zastava. Sklekovi sa pozdravljanjem. Kalistetika ima dosta zajedničkih elemenata sa drugim sportovima. Mnogi ga mešaju sa bodybuildingom i gimnastikom. Iako zaista sadrži neke karakteristike bodybuildinga i gimnastike, kalistetika se ne može poistovetiti sa njima. Ona ne uključuje korišćenje suplemenata i velikih opterećenja kao što je to slučaj u bodybuildingu i s druge strane fleksibilno vratilo koje koriste gimnastičari. Ali ono na čemu bi srpskim Spartancima pozavideli i bodybuilderi i gimnastičari jeste lakoća kojom oni rade zgibove. Zgibovi predstavljaju najvažniju osnovnu vežbu za jačanje gornjeg dela tela. Kada se kaže osnovna vrsta vežbi, misli se na takvu vrstu koju je moguće uraditi sopstvenom težinom, bez uticaja spoljašnjih sila poput tegova. Zgibovi su kompleksni, pre svega zato što angažuju nekoliko mišićnih grupa, a uz to se razlikuje i nekoliko varijacija zgibova. Uski, široki, apsolutni ili ruski zgib. Zgibovi su jedna od vežbi koja početnicima stvara najveće probleme. Oscilacije tela prilikom izvođenja ove vežbe potrebno je svesti na minimum. A pored dobre koordinacije pokreta, najvažniji su volja, upornost i zabava. Nema boljeg testa muškosti od sklekova, tvrde mnogi muškarci. Ova jednostavna, ali krajnje efektna vežba postala je sinonim za spartanski duh, uspomene iz vojske, drugarske opklade, pa čak i moralna poniženja. Teško je reći kada i kako je nastala. Afirmaciju je definitivno doživela u armijama širom sveta, kao neizostavni deo fizičke i vaspitne obuke. Najveća prednost sklekova je što ne zahtevaju dodatnu opremu, mogu da se rade bilo gde i angažuju važne mišićne grupe. Sklekovi su vežba koja primarno angažuje grudne mišiće i tricepse, zatim prednji deo ramenih mišića i međurebarne. Međutim, prilikom rada sklekova, većina mišića trupa i ruku angažovani su kao stabilizatori, omogućujući pravilnu formu izvođenja. To znači da su sklekovi vežba koja jača i trbušne mišiće. Propadanje je vežba koja pogađa tricepse, donje grudi i deltoide. Najčešće se koristi kao prelazna vežba sa tricepsa na grudi. Sledi poslednji test izdržljivosti. Da li će Stefan, jedan od možda najspremnijih Spartanaca, uspeti da uradi vežbe uz dodatno opterećenje? To ćemo da saznamo. Turn the shit up. Turn the shit up. Turn the shit up.
Stefan se dobro namučio, ali je teret stoički podneo. Najbolje opterećenje u ovom životu. Kalistetika ne obuhvata samo akrobacije na poligonu. Ona je zapravo kombinacija atletike, gimnastike i parkura. Parkur je veština kretanja. Nastao je u Africi. Pojedina domorodačka plemena su se tako kretala. Kasnije se razvijao u vojsci kako bi vojnici stekli uvid u okolinu u kojoj deluju i kako bi se što bolje snašli u njoj. Cilj – preći sa jednog mesta na drugo u što kraćem roku. Milan je majstor u savladavanju prepreka. Krov je jedno od mesta gde on najčešće trenira veštinu kretanja. Prvo se počinje sa osnovnim treninzima, vežbanje ruku, doskakanje sa noge na nogu, skok na zid, skok bez nogu na zid. Kreće se od što manje visine i onda se polako penjete na što veće i veće visine, na kraju dođete do kraja zgrade. Zvuči jednostavno, ali da biste, na primjer, skakali po krovovima, potrebno je da odlično vladate tehnikama kretanja. Ovo su samo neke od tehnika kojima se Milan služi. Wall jump, tehnika kod koje se zid koristi kao tačka za odbijanje nogom kako bi se dobila potrebna visina da se pređe neka druga prepreka. Running jump, skok sa jednog mesta ili objekta na drugi bez ili sa zaletom, uglavnom preko nekog drugog objekta ili praznine. Balans, održavanje ravnoteže pri hodanju po šipkama, uskim zidovima i sl. Drop, skok dole u bukvalnom smislu. Da li postoji rizik od povreda? Da li ovi Spartanci izvode vežbe na pravilan način? Galileo je pitao stručnjaka. Svaka čast momcima, vidi se da su dugo vežbali, da su dugo trenirali, da su došli na jedan zavidan nivo mišićne snage i izdržljivosti, da mogu da urade stvarno dosta različitih vežbi. Većina njih su praktične i koriste se inače i u raznim drugim vidovima treninga, ali neke su onako malo rizične i postoji velika mogućnost povrede, ali u svakom slučaju super stvar. Street workout je potpuno besplatan. Krasi ga izuzetna atraktivnost i vrlo je efikasan za čovekovu muskulaturu, zglobove i tetive. Da li su ovo izgledi građa o kojima maštate? Za to je potrebna spartanska disciplina.